Hello, I giving Boboy Nameirakpam. Nahan Pumas the Esorgi Wapau Tana Bugida Maglak Piba and Sigida Magatagatory. Agi Prathnadi, Nahan Natak the Wapau and Sigima Palna, Esorbu Henungshiba, Amasum Mahaki me, Aduga Mahaki Singlup Henungshiba Sin. The Wehana Nahakin from the Nolukchoning Badudi, Nahanataka the Wapau Asina. Nahanaki Singlup the Pipam Topanaki commitment, Amasung Nahaki Singluki Luching missing in Makapon Pam Tokpa Adugi Mahotisilandigan. Adu Wapau Sigima Palna. Nagising lupa henungshiba, nagising lupa luching henungshiba, adu quite maruina, Esorgi matik mga magdamag hingba punsi the chakot badu, eki prathanani. Ibang umaki wapau, taminas. Mark Mark chapter 1 verses 29 to 34. Makoy na sinagok tagi hek thoklak laga Jacob amasung Johan ga lonena. Makoy na Simon amasung Andrea gi yum da changlami. Matamado da Simon gi manimbok arum hauduna hiblami. Kudaga dumagtada makoy na mahaki maramda Jisu da tamlam. Maduda mahakna mahaki manata chat laga o chang laga makut paiduna chingkat pirami. Kudag adu magtada mahaki arum adu thare. Amasung mahakna makoibu taugal tauzaram. Numidang wai oraktu numidna mayum chang krabada anaba pumnamak amasung bhut chang basing adu Missing na mahaki manakta puraklami. Aduga sahara adu da leiba mi pumna magna mahak na leiba yum adugi thongzinda ikoi koina leplami. Maduda mahak na mi kayabu makoigi makal gi laina sing adudagi phan pirami. Amasung bhut mayam tanthoklami. Mahak na bhut sing adubu wangang halamde. Maramdi makoy na mahakpu kanglam. Prathana taus. Ipaisor na kinapam dalak cheri. Prabhu ki wahay asine na sinanubinam. Prabhu na loksing pinabi. Prabhu ki achumba asi khangsina bugidama. Unsung niyom chumna bham tasana bugidama. Khrista I could be. Adug madugi mapalna. I will not getting maduk hangzibagi mapalna. Through Christi hen yang ziba, Musum Christi hen and Nazba punsida, and Kuban Sakotan be. Proboy koina udribadu uhanbi. I couldn't oidribadu oi but the mating pang be. I couldn't kangribadu kangan be. Adu khudi maksing adu ki mapalna Kristi ki saktam de kibon thok pi adu na ki mati mga hen chawan bi ekhu ki mating pang bi Jisu Khrista ki ngini jirban amen akuna ju phagodi yeng minari basi mark ki apabwa paong ki larik asidani aduga aikoina pandup amagi pada amagi mathang na nirakpada aikoina uminari basi gumna hoji phawda aikoina uri basi Pandup ama pada ama. Hai bedi. Jisu Esorgi Macha Nupani Jisu Khrista gi apaba wapau gi ahuba haina hariba asigi. Jisu Khrista gi apaba wapau adugi matang da. Mathang manaw naina. Lamai sing hangdok tuna tambirakpam sung takpirakpam sung khangalakpa duna koina uba phangis. What we are seeing so far is the unfolding of the good news of Jesus Christ, the good news of God. Aduga aikoina mamangi hapta kharsindagi aikoina uminaba phangba adu Khrista ansi Esorgi Macha Nupani aduga mahak asi mahaki mi singna or jiu macha singna ngairaga laglaba aribo nabagi matamna wasaklamlaba masiha adune mahak ningthau adune mahakna lakpaga iroinana mahakna Esorgi ningthau lebagdo taibang pamada hore Now,
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ Now, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯂꯤꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ. Mark's aim from the beginning is to demonstrate or show Christ's authority through all of these accounts of miracles and signs. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ or ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ or ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯂꯩꯁꯦ. ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐꯝꯗ ꯎꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯍꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯊꯦꯝꯕꯁꯨ ꯃꯥ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯚꯨꯠꯁꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯣꯏ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯟꯗꯨꯞ 19 23 ꯄꯟꯗꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯗ 19 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ. Jesus Christ is a son of God who has authority over diseases. Again, verse 29 again 31 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯑꯔꯨꯝ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯐꯍꯟꯕꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ. We'll see the healing of Peter's mother-in-law's fever. ꯑꯗꯨꯒ verse 32 ꯗꯒꯤꯅ 34 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ. Healing of other diseases from verse 32 to 34. Now, text ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ. ngasi numida aikoina uriba jaga siga mangi numida aikoina nainaki isam samna haiba oiba taragadi verse chapter 1 gi verse 21 dagina verse 34 pauba se nongma ma thokko tholok ngakane sabbath ki ayuk or nungthin po adugi matam dudana kadu Jesus Christ mamangi passage su matungina sinago gokta magna tambire aduga magna bhutchangba mi ama bu tantoe na adu hek loibaga verse 29 aside kon uba phangise adugi but tam thokpodo hek loiba matam dadi adugi matam dane mahakna Peter hoigi mayum da lais adu mafam asida Jesus Christ na toriba magi angakpagi thabag ase magi sign ase synagogue adu yamna public oiba mong na magna torise adu hojik magna Peter gi manembo ki anaba phanba khudingmak sing asidadi it's a private miracle ko yamna spectacular oiba miracle amanate adu ko na gyan tamire ke to bodi Christian toriba khudimok sing se Sabbath ki numitani ako na khamina krabagum na Sabbath se nomai sing numinate matam dugi thajaba sing ida matam dugi jiu mata sing ida makta irai gi numidang pung 3 to gi na thang gi numidang waram gi pung 3 phawuduni adu hena mamang gi nomai sing hai krab adugum na Christian sing ida mak ano wala na Christian sing ida mak di Sabbath adu irai dagi nomai sing numito hongkre kana gi mapana Christian gi mapana mamne Christian asiba bu joy tawduna sibadagi humni suba numite hinget kre now adugi numit adu aikho gi damak di Sabbath ne aduna aikhoina hoji isor khurmi now aduna asi mark se paba matam Jesus Christ taru thabak Sunday ta hena wakal khan bigan Saturday numitan most likely thang numita aduna Sabbath numitane aduga makhoina Peter amasung Andrew gi manakta Jacob ka Johan gloin Jesus Christ live se synagogue dagi
lakpagi thodok hendo pumaramdi matamdu custom matung na synagogue lor matung da sabbath ki chak chamina bale im monung singda invite tawraga so most likely adu gi damak Jisu Khrista adu Peter hoigi manembu ki mayum da lak pus orambe aduna haiba makhoi asina synagogue adu gi lagle adu ga la matung da verse 30 do akoina uba matam da kari uba phange arum haurogi hiblam now akoina khanga do bamdi matam du da synagogue ta nupi sing chatte aduna nupi sing asina tawbase lakadar ba mipum khudimak sing adugi sebani samsung hai oba target sabbath dinner or sabbath meal do same bani same sabagi thabak adune adu haiba da Peter gi manem bong to khum thokon adu ma tarom thodok maramdi ma naram adu ma anab do koina verse 30 sida akoina uba gi matungina arum hauduna mahak hiblam now haiba laina ase aikoina yeng matam da adungai matam aduda hojigi matam dadi arum la hai base kano guli ma char dum lotion be aba laina ne adu matam du nate aruba laina ne adu ari bolam da bada yeng boy bata ga de karigum bai khon anis be wine lon pandu kungani pan bada tara tok se karigum matam da ari bolam na bagi matam da Esorgi YL oin haiba arum lai hogi laina se thai adu haiba arum lai hause asidi kanbiba ngamgado mi kanama ta lai Esor na tan now adu gi lens do yang po oi bata ga de Jisu Khrista na Peter gi manembo ki arum lai ho phan ba sina tak le ba su Khrista gi oi ba magun amane ma gi matik amane ma Esor oi ba gi maram now I had a hike about the gumna mark na record to riba khuding mak sing ase khudak ta anoba fresh on a loina mark record to amatanate mana record to riba khuding mak sing ase Esorgi ari bola na bagi wise ma gi makuk te lebag lona na adu Christian oi riba adu matam du lairam liba awana nang liba thajaba khuding mak sing adu gi mafam da thaugot na bagi da mak ta amasung pungning do hena chetsan na bagi adu gi wakhal lon adu lona na thawai aseng bagi makha da evening adu most likely Peter arum lai hobugi anabagi matang da record torum ba asigi marams aduna su orambe maram ari bola na bagi matam da arum lai hai ba se Esor dagi dandi ama oina une adu Esor maram di adum hane Esor na pi na halle adu haibu du narg lai matam du Jisu Khrista masung se boxing do la adu la aba matung de karmane to yang verse 30 kilos lo ko khudak adu mak ma khoina mahaki maram haibdi Peter manemo ki maram Jisu Khrista tamlam kaya mo ko entam namdu most likely ai ginem box arum lai hona kan ngamdre mahak hogotu ne khoi mateng pang ngamde ma hogotu ne khoi chak thong ngamde ma hogotu ne khoi gi seba to ngamde ma ma nar adu har ba na ba se arum lai hona adu verse 31 le kan uba phang ga Jisu Khrista ma ki matik adu gi demonstration mayek sing na uhan ba now I gonna say now do uba matam da Jisu Khrista na bujang mo tam thok matam da man rebuke to command to adu yo kar man Jisu Khrista na Peter gi mane mo ke na ba se phan gi haina ha madu ma ha ma ki ma ta ha with Peter gi mane mo ke na chala ga makhu du pai du ching khat pirame Khrista na lak tu na Peter gi mane mo ki makhu du pai adu result to kaino arum lai hodur mak pu thadok now mafam se season why se phare have why season that thadok ki bagi why the mafam se season is thadu it's now so se koina uba phang se Khrista gi matik ma ki matik adu da maha ki pangal du golon mahak na arum lai hu na duna lai ba Peter gi mane mo du pai duna singkhat pa matam da Khrista na maha ki arum lai hu adu gi kan bi ba khak na ta na ma ki asom ba ma ki pangal khudimak sing adu gi maha pu pung pha pha le Peter gi mane mo na ba phar ba matung da potha de ma kari uba phang khona verse 31 sig matung ina ma na ko ba thawul taw jrame na ma pham se ko uba phang ni bi hira mani thona ko yeng be karam ma no kari da mo na Peter gi mane bo ko sin ma arum lai ho adu na bek phapaka na seba to ba horosna seba to ba horok is a pangal apum ba galone asana ul is a kind haina hype over target Jisu Khrista na Peter gi mane bok na ba phan ba matam da tangkhai ma phala ka na kar sol hal gal tham manate it was complete and instant healing khudak ta ungpha phana pum loi lo lotion ba makai phan ba ana ba ma phan
Adu mak solama pangal khuding mak sing adu loina mak tekhat leng Krista na phan badu gi mapana adu arum la adu thadok rabana maram oira kanda ma ki tawpham thokpa thabak adu da mak mai onsalaka kanda ma na seba taw horapun. Now, unlike howsiki matamda angak pathabak tawribane or I anaba phalibane I healing gi ministry tawribane haina harba khuding mak sing khenaba sin. Moina anaba phan bagi prathna tawba matam khuding mak sing asida Krista na mafam tawriba siguna phaba ma akui uba phangde. Now, asina sumaram oiragane howsiki matamda aroiba pakhon Krista gi aroiba pakhon sapana siba aldagi anaba phan bagi khudol phangba kanamat leite. Marandi kariguma khudol do Krista gi oiba taragadi adu Krista gi sebok sin anaba sing phan matamda isan sumna hype oiba taragadi Pentecost ki matung the Peter na ninga sang na lakpa matam makhong tiaga leramba mi ama khakta paisa mi adu mangondagi ni paisa khar pibiyo na adu Peter na kaya sangala pa khudal ade du ai ko ide leiba nangonda pi nazar gi Jisu Khrista mengna hawdu na chalo khudak ta chatle matam ngai de du da khudak ta chale nupa chat pangam na karigumba apostles in the lake ba gifts sing do hoji power lady haina hai boy ba targadi hoji gi matam de healing miracle toriba khuding mak sing sin toriba thaba khuding mak sing se asimak oipham thokun lu kanam do oide karigida mak tano laite ba gi maram oh adu tar isona anaba phandabra phahalle karam haina prathna gi mapana tada bechile na sing aina na khoi hajening ba de adu gu bang hak ki oiba mit ki oiba harau kumai aduna chingthok pi gan karigumba hari badu asing mak isora gi oiba ta taragadi phaba maphadu kudak to agani mandi hai missing uduna tawriba ang pathabag du Krista gi pangal gi makha now hai ba sakon makha na Jisu Khrista na man se bok taran the du khala matung makoi humra puna thadok pai matang da koi uba pang it was instant healing loina ma adu kang bukhar man ni ke do prathna to we aba toro kan na ba phar anang gi tha jaba so noi mer now adu uba pang de Jisu Khrista na Peter gi manibok manak to jang kan nang thajabra aina phani ha hang akoi uba phang de or buchang bodu gi matang na khoi yengbo oiba ta Jisu Khrista nang thajabra hang uba phang de Christ healed them. Christ cast out the demons. Christ heals the fever. Asine kenaba sings Krista ga adu hojiki matamda ID anabasing phanri khudol phangibne haina haiba mi singda chin thiba ngakten oidaban soragnate aduna thada be iselena ang mafasda kono uba phangli khuding maksin je Krista na mapung phana khudakta phal haba maramna mahanga tawbang ngam thabak tawba ngamme adu amaram de hayang yam tatna haiba dugum na Krista tor ko ang ko thaba khuding maksing asina makhoi matamadu le mathada bising adu nang bisung angon utpa pamni base kain haiba oiba taragadi Krista na anyaksuna na taibang pan basida amukhan na ma ki ningthau leiba adu aikhoina uba yab mongda mana purakpa matamda amasung sangaraga mafamase thamak matamda ogede punsi adugi mapum oiba adugi machene khoi utli base Peter gi manim bagoduna naba pharba matung de magi thokuma magi punsi hingba khoina ude adu mahang lakraba khudimak sing adu da Peter amasung atai sebok mariga Krista ga seba thoba ekhoi uba phang asimak ne lakta Krista gi ningthau le baga thajaba oikrab nanga musu aina tawgodoribse aikhoi bu kandigani lomba naidaba matam adu phawba goina Krista na aikhoi hojik ibungo mahang pap ki pangal gi kanbiri adu Krista na anirak sun lakpa matam dadi aikhoi bu pap tagi amasung aikhoi gi ngalaiba pap ki pangal amasung pap khuding mak tagi ningkha tambagol na kanbiraga aikhoi aseng ba oina isona khoi bu kandigani adu aikhoi na tawgodorib aikhoi gi ningthau adu lomba naidana aikhoi mak bu thaukan jagani Peter gi manim bong tawkiba asidi hen Whatever we are seeing here is just a glimpse of the substance that will be one day when Christ returns. We will all serve our King because He will make us able to serve Him without any blemish. Amakpa amatte yaudana asonba amatte laitana ibungo maki thaujala masung nungsiba du kanbiba du ki pangal du golona ibungo maku asengba khuding makta thamoi apumba thawai apumba pangal apumba yauna complain amatte tawdana murum sonba amatte laitana ibungo ma ko gemak taw bikhra thaba khuding mak sing du ujaduna yengzaraga ibungo maku thawgol aikhoi tawgani aduna mamase aikhoina gyan tamne ga tawse now aduga hariba asina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯪꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯂꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯒꯟꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯕꯗꯨꯒ ꯑꯌꯣꯜ ꯑꯔꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯧꯒꯟ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯒꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯦ Why glorify Christ? We are in His kingdom. He is our King, and He has made us able to serve Him. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ verse 32 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ specific ꯑꯁꯤꯒꯤ miracle-ꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ verse 32 verse 32 ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯂꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯕꯠ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯖꯤꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯁꯥꯕꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯊꯪꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯁꯗꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤꯗꯨ ꯁꯥꯕꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯁꯥꯕꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯊꯟ ꯊꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯅꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯕꯣꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ measure ꯍꯦꯟꯅ describe tꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯄꯔꯅꯥꯎꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ it's just a description ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯛꯇ ꯐꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯅꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯩꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 28 ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯒꯂꯤꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯄꯔꯅꯥꯎꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ because Jesus was the talk of the town so all people they came in ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 34 ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ now Sabbathꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯥ ꯇꯝꯕꯤꯔꯨꯔꯦ ꯚꯨꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯇꯔ ꯚꯨꯆꯪꯕ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯐꯍꯜꯂꯦ it's quite a long day for him ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 34 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ we not only see the demonstration of God's authority Christ's authority but also the demonstration of Christ's compassion towards people ꯊꯕꯛ ꯋꯥꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯕꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯧꯒꯗꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯧꯁꯜꯂꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯅꯥꯕꯅꯦ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯐꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯪꯌꯥꯟ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯍꯜꯂꯦ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯐꯍꯟꯗꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯚꯨꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯔꯁ 34ꯗ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯜꯂꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯁ ꯂꯥꯏꯛꯂꯤ ꯁꯤꯅꯥꯒꯣꯒꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯅꯥꯎ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗꯨꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯚꯔꯁ 20:4ꯗ ꯍꯦ ꯅꯥꯖꯔꯦꯠꯀꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯨꯠꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯤ Satan knows who Christ is ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯈꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯡꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯎꯠꯇꯦ He saw the difference between him and the devil ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3ꯒꯤ ꯚꯔꯁ 22ꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯩꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗ ꯕꯦꯜꯖꯦꯕꯨꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ also ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯍꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ Christ was not a traveling healer but he heals whoever comes to him ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯚꯨꯠꯁꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯈꯔ ꯐꯍꯟꯅꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯔ ꯐꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯚꯨꯠ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯀꯧ ꯀꯧꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯅ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯚꯨꯠ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯐꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯔꯨꯝ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ that doesn't work matam pumbada general that doesn't work adumana ammata oide memdi karigidamagduna haina haiba oiba tare haina asi khara mamangi masinda haikre jisu christ tariba thaba khudingmak singese charon suron khudingmakta magi thajaba khudingmakna hongba leitana ningai daba leitana aduga haleng leitana tawgolba thawgol haina utpa natte this is not normative for all
Harbase matam chupa orgado amane hana utpa amatana te adu hana haigabadu the primary emphasis is the authority of Jesus in display. Jisu Khrista imagi matima Esorgi Macha Nupani su ningthau oibagi aduga lakadova taibang pa lakadova magi ningthau leibak adu uba phangadova ningthijaba khudingmak sing adugi mahau tanghanbane. Isam samna Jisu Khrista na hairsine karigumba aihak na taibang panba sida thengba yaba ningthau leibak purakjingai mamang asi phaubada asi singse oiba taragadi aihak na anirak suna taibang panba agi ningthau leibak khodok matam ningthau leibak du puraktuna lakpa matam kayagi thodo hendo ko to oigane amon dhaibo oiba taragadi Kristana mana ang pathabak sing torba matung de missing mau thajada da matam da karen aina ngangi wasing asina maram orkana khone thajda oiba tar so aina ta pathabak sing asina maram orkana khoi thajabadi aina you see miracle sung san khoi sing Jesus Christ gi thogal aduda validation मा ईश्वरगी थाबिरक्पा ईश्वरगी मचानुपा मसीहा निंगथौ लेबाकी मपुने हाब उन्नबगी दमक्तने अदुगा करिगु माइकोना हाइबा पॉइंट दो मिस तो ओइबा तारगदी we missed the point adu oiba तारगदी हाइ worries दे पीटरगी मने बुक अरुम लाउ फानदगी हरका क्रिश्चियन नुमिदांग वारंगी मता मदुदा अनाबा मयाम अमा अदुगा बुचंग मयाम तामथोपगी मपाल अखोय खंगनिंग से करन करिनो असिदगी नंग अमसुंग अइंगोंदा क्रिश्चियन खंगनिंग लिसे नाउ अखोय मयेक सिंगना क्रिश्चियन उठख्रिबदु और मार्क नंग अमसुंग अइंगोंदा ngasi lumit उठख्रिबदु क्रिस्तगी मतिक अदुगी मतांगने मागी अथॉरिटी अदुगी मतांगने महाक अनाबसिंग मथक्ता मतिक लेना पानबा ईश्वरगी मचा नुपानि निंगथौने अदुगा महाकी मफमदा ओइथोक्तबा लेते हाइबदुसुन अदु ओइबा तारगदे इहान हामबदे करिनो by way of application here's one apian bagalon na Christu thogol to na bai damat akhoi de uhan bikra ba Christagi thabak amasung mahaki matik asina nang amasung aibu thajaba amona to honing base apen bagal loina na Christu thogol tojo serve Christ with gratitude how do we inausing akhoi Christu laktringai matam gi punsigi wari akhoi na khang अखोई पाप अमसु अयोल राम दे हिंगलंब मीसिंग अखोई की लेसेम मपुबु थौगन तौबदि लायदना मापु काउथोकलगा अखोई थोकप लोइनमक चनख्रबा मांगख्रबा याउसिंग दो अखोई पाप अमसु अयोल राम दे योनथोकलब मीसिंग अदु क्रिश्चियन चाहिँ लिसिंग नि मांग मांग लाकपिरे अदु धर्म जनबगी पुन्सी अदु नंग अमसुंग आइगी दमकति हिंगबिरगा नंग अमसुंग आइगी दमकति सिबिरे अदुगा नंग अमसुंग आइगी दमकति महाग हिंगतपिरे अदुगा हाइबदु नंग अमसुंग ना आइबु मालगी थौजालगी मपाना थाजबगी मपाना आइखोइगी स्लाइसेम मपु इबुंगो अमसुंग क्रिस्त अदुबु उहनबिरे अदुगी मपाना आइखोइ इबुंगो महाकपु अमसुंग महाकी सिंगलुपु थौगल तौफम adu nang amasung ay ngasi dumita singluki thazab amoina member amoina Christian amoina Christabu Isorbu amasung maki singlup asibu maki hakchang or maki singlup asibu thaugon tawgodoriba amasung seba tawgodoriba khuding mak sing asigi thodok hendok maramde nang amasung aigi punsida Christian tawbikrab apba thabak adugi maramnane wakal khalaga mu ngai hak yengse Peter gi manem bokoduna narga leiba matamda Jisu Khrista amasung sebok mari adugi mahang tawpham thokpo seba do mak tawba ngamde adu Khrista mangonda arum lai adu lauthok tuna phagat hanba matamda adu mangonda magi pangal apmo khuding mak sing du piba matamda she didn't wasted her strength but she invest all of her strength in the service of the king magi pangal khuding mak sing adu magi hiram oir mangonda lai khraba khuding mak sing adu Jisu Khrista amasung seboksing adubu thawol taw matam sisne aduna hair basina maram oiragane aikoi nang amasung aingonda Kristana maki hingba siba amasung hingatpa adugi mapalna aikoi apaba thabak sing tawbikre adu Kristana nang amasung ai punsida tawbikraba apaba thabak adu tabang pandaleba kanna amatna tawbang apaba thabak nate aigi mai pana sungamo ai kerle kaina sungamo aigi nupi na aigi ichana aigi nupana aduga Kana amatana ngamoy. Aduga hairiba Christian nangamusung ay ipunsida maki thawjal to bikraba apaba thabak aduga changdam nabiaba apaba thabak amatalite maram mas maram organe
yum palaba nupasingna amasung mapasingna imung adubu amasung magi nupi sing adubu murum sondana apen maglona ba thawgolda Kristana pina birba thawdang adu thajabena tawdo bagi maram chamana yum palaba nupi nasu magi nupagi makada murum sondana magi makha ponduna aduga hingminabagi punsidu aduga mama moina angang sing du tambiba takpiba aduga nongmagi thabak ingkang sing tawbu matamda complain tawduna isau irang amata yaudana adu apian mathamoi glona tawdo bagi mamdo karigidamokno Kristna nang amasung aingonda apba thabak adu tawbikre pangal adu pinabire ma ki macha sing tawbire ma ki ningthaleba ki mising honbire aduna ne thajabijil nawsing asina sumaram organe thaja khraba macha khudingmak singna mama mapabu prabhu da haib in gadobugi maram do adu Christian khraba khoi khudingmak sing asina maram organe singlupta adu imung manung adu isora thambi ba jaga khudingmak sing da murum sonba amatta tawdana ibunga mara pine bikraba thaba khudingmak sing adu thaja ba yana masung magi matik maragi da mokta khalaga thabak tawdo because Christ has done good to us. And so we are motivated by that to serve our King in wherever He places us. Aduna si wanga se nakin na phamda. Ai hoi phamda am na hoi na phamda hangi. Mama orbising lay. Mapa orbising sulay. Yum pala basing amasung yum pana binang gidamak thorang tori basing naha sing adu singlu ki staff sing khudima sing lonim lay adu oza oi basing sulay adu ton sat oi basing sulay ai na khoi hangjining ba wahangdi hiram khuding mak sing isorna thawgol tawna bagidamakta amasung mawnga mai thawgol tawna bagidamakta nangon da thajaba yana pirekpa matamda karigidamakna thawgol tawduise. What drives your heart to serve? What is the motivation that you have to serve? Oh, ini si tobo ba target di missing na ay busa kang bir. Ini si tobo ba target di ay target bir ni. Oh, ini si tobo ba target di missing na ibu ikay kum na bigin. Oh, ini si tobo ba target di ay nungay gani. Thao bisil ina sing higher bedu. Ai hoi upam dokte. What must drive our heart? What must motivate us to serve? The goodness of Christ and what He has done for us. Christian nang amasung ay punsida tawbiraba thabak magi aphaba magun amasung nang amasung aibu asiba orambadagi hingal hanbiduna isorgi asaw macha orambadagi maki nungchiba macha ohenbiba aduga pamusung ay ana sirambadagi dharma simbada hingal hanbiba ohelaba aduga lome adaba punsidu marang kaina amasung lem na pinabirba asigi thabak asigi mapalani aduna karigidamokto no ngasig numda wangang karigidamokto no singlup asida thawgol tawba matamna hiram khudingmaki thabak macha giro achoba thabak khudingmak sing pirek matamna karigidamokto why will you serve karigidamokto no singlup ki thawbak amasung thawgol khudingmak sing ase thawgol tawdi je member amoina oh covenant the covenant loki be maramna or sign tawgi bagi maramna membership form aduda karigidamokto no singlup asida thajba amoina nang amasung aina thawgol tawdi je aikoina ngam hiram da ngam maongda karigidamokto no thadabi ichil inausing kaido nungda aikogi mingsat damakta aduga aikogi ikai khumnabagi damakta aduga aikogi saphanabagi damakta aikogi haraunabagi damakta no we don't serve for our joy we serve for the glory of God glory of Christ sinumba tongan mo thawgol to mi singeri now high bakon to thawgol khudi mo singi hauji mi pungja sa apaba thabak sing evangelism oigera discipleship oigera hospitality oigera aduga
aduga tongan ba maongda internship ki matang da oigera intern na moina thabak tobo oigera staff moina or translator moina sinupse thawul tobo oigera aduga chair arrangement tobagi aduga dambur khanbagi aduga hiram khudimak sing arrangement khudimak ki service order sem madagi horakan da carpet thaba lotion hiram khudimak sing hiram thabak thawgal ngakna hiram khudimak sing ase. Now let's pause for a moment and let's ask this question: why are we doing so? Karino kun si tawris Krista na nang amusung ayun na to bikraba apatabag adugi maram na Prabhu nang naibukan bibane ay na to zira apatabag kudi mogsing se nahaki panggal gi mapala ne nahal nga man birabagi maram na asi ay na to zabane aduna missing naibu thagala po ibadag su maru ay di Prabhu nahag ne adugi wakala to bra na tragana words hanap nung hanap ay kaya paragi ud na ba wang hang po matam na pakum lain na ba? We must examine our intentions. We must examine our heart. What we do, how we do, and why we do. Kaya na ko yung tawid ito? Karamaya na ko yung tawid ito? Karigin ko yung tawid ito? adu haiba khudimak sing adu karigumba Krista na akhoi da tobiraba apaba thabak adugi maram na natab oiba targadi haiba adudagi hauhalak pa ihau aduna tawhon ma thawul na tab oiba targadi pungning hong ma thawda we must repent maram de khuna tarba thabak khudingmak sing adu Prabhu da tawbunate adu haiba khuna tarba thabak khudingmak sing adu Prabhu da tawbuna tab oiba targadi akhoi punsisina thajaba amona sinumong ni hingba matam dasu akhoi na tawribu isorbu pelhanba ahingba masung aseng iratpot natte because every Christian will serve sacrificially because Christ has made them able to do so. Ai kari phangni ai kyam nungai ni ai kyam mi sinama khang adugi wakalom amata natana ta thokpa yauna mong na thawul tawni yum da nupi singna chak thongdagi horgan kolik phengba angang sing yengchanba mapa sing imung chingba family devotion chingba oigera aduga imung da mari singna na ba lakpa matam da mari singda na ba adu kokhanna bagi thabak hiram toba khuding mak sing da adudagi imung adu da provide on bagi paisa taram khuding mak sing da adu obita ari hai wakal lona sik lona na thabak suri amus imung adu da provide on ba honri ba nupa adu na kaidau nungda ai to nang to ngamrok sunga hero aduga nupi du na jo oh ai tar ba khiram khudimok sin Krishna ibung ngam bir bagi maram na mahaki thogal ama oina ai hak tawri bani ko haibagi wakal du lona na tawbu oiba tar ga di nang na thabak to haibagi wang ka jo hang adugi mahuta mateng mathau tab matam na mateng ni na bagi mapana aduga mateng piba ngam ba jaga khiram sing da mateng pina bagi mapana mate manaw gi punse du hingan ai dau nungda haiba wakalona siga aikoi punsi si hingbo oiba targadi adu haiba du Krishna ko hingba pame andu oiba targadi aikoi ko icha sing semjan ba matam dasu adu naha sing na sorry yambe mama pa oikba sing na macha sing yengsan ba matam dasu ija sing semise moyeng chaura kanda ai nungai na adu gi wakal na tana ai ni cha semni base chakot mana chaurak la ba matam da imung punna isor bu thawul to na bagine adu gi wakal ko na semne mama passing si yari adu na se hauzik dei hona ai khoi mang na si wai thamge ai di icha semise hayeng chaura kanda paisa pai laga mana thabak tarakan ai thak ni hebagi wakal la leiraba adu karing madu phangra phangani habs leite phangoi habs leite 50-50 adu phangte matamna thamoi am kai ni kari dam nok no icha pibiri se mama pa khra ekhoi da icha du gulana na isor le mi sing bagi ma pa na mama pa mo amon tawum thaw thabak sing adu tawbagi ma pa na isor bu thagon mi na wi thamak that's it
adu naha oikrabasing karigidamaktano naha oikrabasing the relationship leiba sing amasung leideba sing su yaure aduna animak te hai karigidamaktano relationship laikraba khudimak sing asina luhong drengai mamang de krishna yadaba thabak amada toroidobagi maram karigidamaktano asengba relationship adu maintain tawgodobagi maram maram di kristagi matik mahagidamaktane adu ohenabagidamaktane krishna kanbikhraba aduga hairibadu ngamnabagidamata pangal pinabi it is service living as a faithful single is a service, a sacrificial service to the kingdom of God. Oh, why sacrificial? Oh, maram de Krishna mahak masado ay koy kita mag katopigin. Sargi pamalo talokan. Adu Peter na tori batabag Peter gi manebo na tori batabag se yam na icham cham ba yung gi batabag ni. Kanam ta yeng de kanam ta ude kanam ta khang de kana amam dai bo bata di verse 32 amasung 32 to 34 phabu uba phangi ba anaba ma'am purai ba anaba sinde hor bucham khudi mok sing o Peter gi manebo tu moi chak pijagrap ne amata moi khangamoy right no one saw it man tori ba khudi mok sing ado phaglang gi marum dani adu vai phaglang gi marum do Peter gi manebo seba tori do Christian adu magi sebok sing and that's all what matters. Mina ugera, urogera, tagat kera, tagat loira, ibungo mahaki taudu ngamzaba, moong ngamzaba chang, the singlu manung, the tazaba singi marakta, adu tazaba singi marakta, aduga, I isagi imon of taba kudding maxing, adu, I hak togani Christian, Ibungam birbagi maramna, aduna, hirbasi, aigi punsini. This is my service to the Lord. Aduna tazaba ichili inausing. Krista bu hiram macha machana seba amasung togol tobadu mirai kano. Do not neglect to serve Christ and His body through small and mundane tasks. Do not neglect it. Krista bu amasung maki hakchang bu karmana message ma thabagi mapana and then a call amagi mapana. Singum ki thaja awang nang labichil inaw amagi damakta prathana tawibagi mapana. Handak ising ijau sing tu hai ba juda mateng pang phe ba ta bijil na wakal khan se or hapta amagi manung da atop im ngonong or atop thaj be ichil ina sing na bible pamin prathna to min na bugi damakta visit to har be hira macha khudi mak sing asida ai khona krista gi thawal to ba se ka gum se adugo aziga tum sunatana Krishna nangam sung na pina bikro thodang sung thaba khudi mong khwaidagi nem boy gera khwaidagi pik boy gera apen bagal lona toba thogol ma tawans and the high badu Kristagi aphaba amasung thogjal amasung minungsi uraba singna topom topon murmurum sola ganatana sangdam na aina si tawi man du tawi andagi aina si tawudna kaim phangni man si katang tawudna adu phang na amat. The call to faithfulness is, at the end of the day, a personal call. No matter who do it or who don't do it, the question is, do you do it? The question is not who are faithful and who are not. The question is, are you faithful? Aduna I interview thaba khudi mak sing se mina ugera urogera taunagera taunarogera taudre thaba se ibung ma ke pambra ma gi wahai da yaubra ma ki aningbra adu be dai ai toge kanamna tawdo oi be tar ge se aduna murum sona ba laitana comparison amata tawdana thaja biana thaba khudi mak sing tawbi man adu tawba ngamna na bagi damakta Krishna pangal marang kai bu pi Krishna namun biar man de ibung ma gi thawai ai khoi kinang dare ani super de Krista ngazo mam di mahak minung si chauba ning thoni Krista ngazo mam di mahak minung si chauba ning thoni lean on Christ for He is the compassionate King.
verse 32 dagina verse 32 amsung 33 da uba phangiba mibam khudimak sing asina Capernaum gi Peter gi manimuk yumadu da lakpa matam do o asida la iba nupa se ngasai sinagok da bhutan thokre ba nupa do aikhoi na matam queen dagi ngak la ba masiha du ne aikhoi ba kan digete ba aikhoi kan bi mapu du ni har ga khanga ga lakpa kanam te yaude ma khoi lai lai do kari da mak tano o ma but chang ba tan thoi o ma so I ana sing phalam now worry ma Christ gi matang lon mak chatle semna hai ba oi ba ga di lai ba khudi mak sing do Christ bu khang laga mon aran khum gi dang sang pa kana am ta nate aduga ma pu khang laga ma bu thawon taw na gi lak pa kana am ta so te moi gi business kai no Jisu Khrista do buchang ba phal have na tro o ai gi icha or ai gi ine or ai gi nupi or ai gi nupa je buchang e ma phan jano adu ai halage the only business for them was to get cured or get cast out that's it adu am na te o Peter gi mane mo kum thogol tauge or ma gi tungin ge na te am na khalaga lai je but look at how Jesus reacted to them. He was compassionate. Yet Jesus did not pull himself from delivering them from their sicknesses and from demons. Yet he did it all. Loinma. Ngising. Amma te tan thok patawdan. Amma te tan thok patawdan. Har basing matandu lerma Capernaum gi missing medane. Adu mafam asdi like raba nangamusung aika Jisu Khrista bu kan biba mapu amusung Prabhu ena thaja kraba nang amusung ai khoi siga ai haka matamadu le ma Khrista bu khang deba Capernaum missing aduga khenaba yam lei cross na maram oraga makoi di Khrista bu khang deba missing ni adubu nang amusung ai di Khrista kanano habido khange adu Khrista na ai khoi bu su khangbi adu kar gumna ngasi ni mete Jisu Khrista bu kan biba mapu amusung Prabhu oina Haja duna kanbiyo panglaba Christian na mo oiba tagadi asi mayek sing na kangbiyo Krista na nahakbu nungsi Krista na aikoibu nungsi. Here's one thing that I want to say. If you are a believer today, Christ is compassionate towards you. Adu kaino harba asin nanga musung I wonder kanganing libis kaino Christian to hono pam lu se ai koina ibungo maage compassion adu maage minung si adu makpu khangdeba masage anaba khar phalna gi da magaduga aduga buchang basing adu tanthong adu gi freedom phangna bi lak mi sing adu phau da harba Christian sin maage minung si utpo oiba tagedi mahak na khangleba mahak ki mir ba nanga musung I wonder su mahak na thada bichili na sing kaya thodo hendong minung su piro da Makoy na puraklaba awaba khudimak si makoy gi awaba amasung anaba amasung but na naihatbagi maram nan thengneba samasya khudimak si mangonda purakpa matamda Kristana amata khaktana handokpi khiba adugumna nang amasung ai awaba khudimak taibang panbagi tungi punsigi adug ibungo maki thaibadi iningba aduga inbang anda punsi jaga singi amasung mayok naiba pap khudingmak sing aduga ibungo maki ningthau leiba ki damaka thajabe ana taibang pambada hingbada Lapna thamlibe hiram khuding maksing adu Krista purako mahanakan bibangame. Bring all to Christ your anxiety, your frustration, all that is keeping you from living for His kingdom. He is compassionate towards us. Nahaku ikoi ni yetsliba karamba pap lebage Krista na ningkha tamhan bibangame. Lakadar ibugu makin ning thole bagada bu khaurang na ngai bada karina nun hak palhalli bodo Kristana anbiba ngame karamba pap no nangamusung ai hak ibugu maki mati magi makti hingba matamda ikai ba paulise Kristana kokpiba ngame. Bring all to him, he will take it all away from you. He is able, he is compassionate. Tadabe itil inausing ibungo Krista Aikogi minung si chawba ningthau asina yauba ngamdaba kokpi maki kokpi bagi khutna yauba ngamdaba aikogi pap amata leite. Let us know this. There is no sin that is far enough for this compassionate King to reach and touch with his forgiving touch. He is able. He is able. Aduga ibong mahaki tungin mo chokthara ba thajaba kana amatabu inkhat bibang am loidoba Krista nate.
No weary saint is difficult enough for Christ to encourage them. He is compassionate. Krishna kari hai. Awa polun puriba khudimag singingon na sangjirago. Aduga. Ay hagna nang honda pothaba pige. Aduga Krishna. Hada betil na usina nang amasoi punsing matang na janging bi. Hoji ki mi pungsa sida. Karamba jagano. Karamba punsigi jagano. Karamba punsigi matang no nang amasungai ni hingli base. Hingba jagada hingboy suno. Karina no ekoibu Krista gehena naksan nagado bodo dagi lam na thamli. Magi aning moto bodo dagi lam thamli. Karina nang amasungai gi thamoi wahali ba khuding maksing se ma ki ning thau leiba adu di hingba matamda. Krista gi khutna tai thok pangam noi de magi thajabagi thajab masasingi pi amat leite thajabi chala using. Mahag minung si chawbi shorn. There is no tears that our Savior is unable to wipe from his people's eyes. He is able. He is compassionate. Aduna Krista jansilo. Krista da ngabi. Mahag matik leiba ning thau ne. Adu mahag matik leiba ning thau khaktan nate mahag minung si chawba kanbi mapusun. Aduna hai bas na mahaki mi khuding magi mi pum khuding mak sing asida. Mahaki achauba nungsibagi thabag ase utpibangame. Mahag na cross adu utpikrana ngamsungai gi damakta. Aduga haujik sunga sisu mag nang amasung ai gi damakta mapagi ye thangbada phamduna haizari. He is still our priest, intercessing for us. He is our compassionate priest, king, and prophet. Aduna kayo nang amasung ai punsaleba samasa khudimok sing Christ the Jensen se run to Christ mangonda nga se aduga mahaki nungsiba amasung mahaki thaujal khuding mag sing aduda nang amasung ai langsin se. Throw yourself upon his vast love and care. Christ wants it and he calls it. Magi thanjaba machan sing na mahoi awa polum khuding mak sing adu mangon na prok na thang thabadu Christ ya pamane adu thang thna bagi da maksu Christ na ko. Ngasi ba ud haiba Krista asibu khangda me khoi marak tia boi batar ge. Mag ning thau ni. Mag matik lebe ning thau. Karuna na mag pu thajada boi batar ge. Na thajada na si boi batar ge. Ma ki matik adu ma ki aseng ba masung achumba thabak adu na u bangan. Adu gu na ki aki boi ge. Alu kari wana nga sigiri mita na ki papta ki pungning hong duna na ki thaja badu Krista thamboy ba tagadi hai matik levening thaw se na ki damakta nungsi heba kanbi ma puway ni maramduna Krista lakpi na hak ki papta ki mahak na kanbi ba ngami maramduna na ki pap adu isor khakta na kanbi ba ngami adu ka Krista isor mangona lakpi yung thaja bisil inausang Krista ki matik adu khina ur mahaki pangal aduga mahaki nungsiba ani de koi ipam da mahaki wise na mayek sing utpir do ba tagadi ai koi mahaki hai be in bada amsung hai be na mahaki thogul to na mahaki tung in bada ikai ba laikum se chok tha ba laikum se wakhal wa ba laikum se amen taibang pan ba se mahaki taibang pan bane taibang pan ba se mahaki ning thole ba ga du lai Aikoi making to the baki missing. Aikoi maki high in Bamatamda, maki marankai but Tozal Sunung Subakoi the Magale. Kining I with it. Nang Aina, Christagi high in the Nabagi Maram Amatalate. Maramde, Mahak, matik leiba, Esorgi Macha Nupani. Mahakna, anabasinggi dupan bikiba adugna. Aikoi polum sumana tang the pibangam. Mahaki haiba in anabagi the magda, pangal kudima pibiba ngam. Maramde mangon the pangal watanale. Pratnatos. If I saw how to have it, matik leiba Chris say ko imit mang na thambidana. Mahana ko idamag to bira ba thabag
amasung ngamhanbiraba panggal asigi mapal na ki tung inbado oithokadouba amasung thajabyana tung inbado oithokadouba amasung na ki matik malge mata punsi hingbado oithokadouba khudimok sing utpibagi damak teipa ang puthagachari Prabhu Krista ki matik ase ujabagi mapal ma ki hype inbado koi mateng pangbi Krista ki matik ase ujabagi mapal na taibang panbada mi sing na magi hype inbana maram orakanda aikhoi punsi na mangdoba khudimok sing mangba matamda Thamoi kaidaba sing oibada koi mateng pangbi aikhoi Krista gi sibok oina thajabiyani hingzabada aikhoi gi mitmangda Krista gi matik amasung ma ki nungsiba ase tatna thambi Prabhu khoi gi rakta nahaku thajriba amasung Krista gi nungsiba asibu tangdriba marupsing yarabadi makhoi busu kanbi marandi makhoina hojiki mi kupungda asida Krista gi nungsibu tanghauda boiba taragadi adu Krishna anirak suba aduna ani suna lakpaduna han ki boiba tarabadi Prabhu makhoina Krista gi asaubudu tangani lomanaidana aramsana ki thaujalda suna ki nungsibada Krista gi nungsiba adubu tanghanbi makhoiba adu Krista gi nungsiba tangkrapagay khudimak singasina na ki Krista gi nungsiba aduna maram moiraga Krista gi haibin bada aduga nongmong hingliba punsisida pap kalan thengna jaduna Krista gi saktam da onthokpada pangal hena ohenbi khudimak singasigi mapana na hakina wangsuna akoina nimsun ai hakina nimsun Jisu Khrista gi mingni